Omurisa kwaraheze kusiga amajuta ritaregi naija kujoteza n'obubani aija kubanza ateho omuriro omwe arata obubani omukereziya nitukozesa obubani okongera kwimusa eshara y'itaara Ruhanga okuba nobutamirana nikutuntumuka nibuza ahaiguru rero na n'eshara ziitu nikwe zirabe nizinamuka aha Ruhanga niziruga aha ritaaregi rikwera nahabwekyo eki ariyo naaza kukora n'okutamu obubani rero obubani obwo nk'eshara ziitu oku turiyo nituzimusya aha Ruhanga nazo nikwo zirabe nizimuka aha Ruhanga okuruga aha itambiro eri ariyo naayeza. Abeshongozi nimbasa kweshongora ekyeshongoro ekikahikiine n'enyaruju ya Mukama. Is putting the incense. For those who might not speak well the Nyankore Rukiga, and this incense, like our prayers go to God from this altar, ascending into heaven, our Heavenly Father. The incense is also representing our prayers as we praise them to God our Father from this very altar that is being consecrated.
Sky TV yakuletera ekisya omuli bulenje rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyoine kukora tuhikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri na Primary School omururembo mbarara ninga tuterere simwezi Note mushanju 89 93 53 ashatu na mushanju. Omulebe wa Sky TV otafeebwa muzano omwejemera mushwera ebintu by'orukunga byo kuza kumva nibi already biri mu mazina g'omukazi ogurumu emihondano omumaka ojujire zingai tucyamazira waye kuza kunyanjura karoya noroya enkwe omubushwere tiyasanga mbyameri omukinabiro mazima amashemererwa hamwe n'ebindi bingi Onkawana ororiya n'omukazi wa grade ya wokushwera Ebyo kubanza okuhikorwa akashatu shahe muneti chweka zo mwabazi Sky TV irakari abantu Naye muzeyi Kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda Aloe Vera Drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli Black Seed n'ekigaji. Tuyina Sauda Pineapple Drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda Drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda Drink kenenura omubiri. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obworkwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na bitano yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us sleep my hair. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Omuzano akarasya katukule ogwaba Kigezi Universal Drama Actors wizire kukwegesa entura yeka iwe na nyoko mutandikire muta kuleeta omabashisha obusasi ndeka mawe jeni ndeka
ndeka narugo mu bandi ziramisho mawe nangwa n'entura y'abantu bona mwana wanje tobanza wareba ebiyaka hamwe n'iki odaferwa omuzano buli wa kashatu okuhika wa gatano saha 3:30 z'omukiro aha Sky TV iraka ry'abantu. Nitukwakira ahari Rutoke Classic Hotel erukushangwa Rutoke Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga Rutoke okuza Mitoma omuri Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bwo murembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza ebara erumo buri kimwe cyona bina sauna na steam rero garden zembaga Rugogoma Conference Hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyo kurya eby'ekinyankore hamwe n'ekifirika byona no bishangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 2 09 03 ninga tera note mushanju note 5 58 46 makumyana Rutoke Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo Skylight Hotel eresura uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kachemunonga kandi nitubasa kushanga buruholi iwe cyoine kukora tushikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri Primary School omururembo Mbarara ninga tuterere sumwezi note mushanju 8 9 5 53 sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula
mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Primo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasaanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukaba ekyo ekituri embeera egi eri kuhindura amazoba enjendo narishi ebitebyo bitu nambwenu mu mbeera egyo nitwantoronda ekintu eky'omutaana ha bindi namunonga ekintu ekirikubaasa kureetaho ekyokutangaza omu magara gitu naniiwe gabanaho aburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutaano gakozirwe omu birungo ebirikuheeza omubiri gukagaruka busya gukagira amaani weena ukasigara n'okuhurira gye. Wonders Family Jelly nigo majuta agine kuguma ha rubaju n'eka yawe. Wonders, always wonderful. Itwaba Millennium Sacco 2012 Limited nitumanyisa bakasitoma baitu ngu tubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga itano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gaitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Sky TV iraka ry'abantu.